day that the Lord hath made, and I'm so glad He made you. With each rising sun. Nani anak menogok nani taruh putari inan suluk matung takas di bodoh. Asa alu majuaman tu mata dewata. Asa dia di nama jalur pasu-pasu berdong sari beon anak doh paruman nami di nama mulai di saat tunaga ujung yang lunak kaulun nami tonton di pasu-pasu tuan. Alu ma ama. Nunga tuntakas dia dulu koyamang namalo nami. Elu damang ma tusitian na torok. Asaan dia torok panggabihan torok parhona satu tahun yang mata di mata tujuan nyarion di hamin asabona ni hasunton. Elu mata tonga. Asa tubuh watong hari-hari bertokon ni huda tubuh anak dihami anak nomor sahala atuh raja nami permusik nami alu matu sahala raja inat tasori bada asal dia di bersahalai hangan no dia ka ulun nami sahat to di napasahat to tua kasaluh na raja di barna datate suang soni nang tula ulan nami alu mama tu sahala raja. Manoba na dibertiyon ang giya matutu di pasu-pasu jalan di pasahat amat tadi mata tua ni akau lau ti ami galu asa ape watung di bersebuhun nami tuan dia marah nami jalan aning dia dengan nami handon akka pasu-pasu nabi nangiro nami sia tuan tatar lulu doot sia nakka hula-hula asa sia juruna mula-mula sia jur mula toppa tuntak kas masuk main aman godang mula-mula berunga kasih makasih. Neng bagalian mahami di pangeran nami asal penggabian dia parhorasan bukan yang mata nama tua di mana dia tujuan narion di nama jalo bardong asari beon berbiti naposone asal tuh tong dihami anak jumjuman anak si bulan-bulanan nadi jolo nah malawar hata-hata di tong atau mana reza si ngarungguan siap puri mana reza si bayi mau bayi mamang dihami godang lihat-lihat.
sahak namin non buri pakai nasida di permudun nasida nanahu maguduti dalam ni ngudu nasida di perumatan nasida alani ma dihamu guna di hasutan nami molo petung kemudian non dalam ni dalata marmeme anak pun anak kota dohok parmeta las marohani badan las marohani tondita Tuhan tama namang goki pasu-pasuna ano so ni masih doon nami diamu nasahona ni hasutan jadi muluhui di bajulu panyaran nami majulu anak nami asal hak soal marmeme anak dohok parwan nami tutakas mazawai nawang musik na situ anak situ buru siwal las meroha di tengah-tengah terlemu bima di tengah-tengah ni jadi dihamu nasawana ni hasuhuton molo betu nakining nabu terpasangat kami tu kaniarata doho ti anak kota las marohani badan las mana rohani tertimuna asa balik teman nebagawi tu ada kusi kaduan ari tamatong gawi ala olo minta takas masih paulo-oloan asa tu hari aratong di pertukuan miguta sa itu anak nawar sahala dohot buru namar bisuk tung takas tong nabur oleh asa sa pertikiran ubas atami tu saluhna buru bere ibe bere di hasutono asa romahamu akka ang buru ang iya ma gula-gula namion tulang namion gawi keluarga na berbahagia keluarga si tibuon titulan nyaryo dihamuna gula-gula nami lumobil ketika tulang nami natulang tangiang nami akan nabi lupus munong akaburu munong ada si siapon si tujuan si bos sangat si bos tua maham di toma-toma ni keluarga ni marga purba atau panggilan nami kamat dari wata ada tujuan lakna tujuan skor tujuan bunga-bunga tumibu mamu tuan ada tujuan poru dongan murah masa bisau batuga cuma ni mana dihamu akka tulang nami lain nami nang bau nami batugo sila sinorohan nami pada ditikyon molo penungan kami Roma sobat tu arubamu alai batugo sila sinorohan nami tuan molo peholat tulang nami na boy kubai kami sila sinorohan nami lasma rohani bara lasma rohani tu digo sama ni maka raja nami dihamu batugo kami kami nungan kada mangan asa pedamang batugo sila yang pandang
jadi hula-hula nami. Dia amat kadewata mana orang gogi pasu-pasuna. Gogi ami. Si marohani amat tarewata didabai ma akapasu-pasuna dihamuna saluhuna asasilur matong papanamuna gabi manen ulan di tangamuna tuhoras nama hamuna asana ho maatuk kasirokan nito dinya kabere nami nasura butan rokam dabutan dua matong dia kamurtian ya kabere nami nasura butan dia anak dove itu pawan ya mata dewata sai tuhan tama nama masu-masu abala di tikion berhidiah kanan pinasahakuna tuhan ya karajali hula-hula didok na dua-dua dihudurin na nakadaka kadit di eweng-eweng rohamu marsoba tuhan ya kaulamuna diwek kamu marbunga-bunga tangan nami asima saya di jalo tuhan tama tanyang nami tuhamu saluhukna buru nami jadilah semua manuain pe akamang buru dihami nasa hula-hula muna tidak ada jiwa minat penuatan baik namang hasakan pada mutus itu hula-hula nami hula-hula sosok mangulani hula-hula huta-hura wana nyari taruh juga hula-hula nami wana nyari nami si mamora sekaligus mahamamang kumairoh kami nasa hula-hula nami huta soy hula-hula nami manalu hula-hula nami nabila suang suni nang hula-hula nami matordang baru hula-hula nami mamuse manalu pertikian on masahat kami Tuhan roha mamang ngarari hari una Yesus lain nami iwoto nami lumowi nang diho beret diho boru sudi mahang namar hamarang disojong jok kami hula-hula muna asam dia tutu marhite-hite tang yang nami mama-maso amat tanah mertua diwata tiwo baru kotuwa lala tuwa sikoro tu dikia karena magiun tiwo na sila tuwa anak tuwa baru mama-maso amat tanah mertua diwata disojong kami hula-hula muna dibelga doh diras nerohan nami zumulu dohonon nami tulay nami ihoto nami lay ito tung masabelga doh niya rohan nami di pasuhot ninyo berekon dibelga ni rohan nami angkik mama nanginangi mama sumasu amat tanah mertua diwata dilehon silas ni rohay di berenamyo alay bolo pe tumanang ngasungodian no diharoro nami lawan dapat tu beret kuburuku so tungga berang penarita duho beret nazului pinyan asai tulang kami yang sabar kasobotan abe kurang pel gerbe pampan tulang on akan tulang kosoy naroham pasu-pasu nami ma pabelgahon tuhu beret kuburuku Kabot ak pasu-pasu nauli, pasu-pasu panggawiya, pasu-pasu parporasan na berenang. Jadi langsung ni manang dihangu para musik namin naman lo. Sabi bakit sa televiso Mabereng mahita tu partikian. Nyasa nang lilinggaw manotor-notor juro beri kodok buru kosen naruhak kulo memang. Alay ala mamer kita di partikian ngalawan jam sada. Jadi kalau tumpang asong dia beda berena roh to ito na las maruhamuna. Baik damang ma, apa musik kami? Along kali sampai kami nomor hula-hula. Lau mat dapat to berenami baru nami apa dan juga satikyon. Lau marmeme asang kiat berhite pasu-pasu nyamat tadiwata. Meme nauli, meme naringgan. Nagabi si salon di berenami dok baru nami itu dikyak karena mangihon. Atong baik damang ma, musik na batusi.
suang songoni mana akka panggabahan di sijawan di tangan muni akka tulang nami si marohani Tuhan di sahapun debataman tu daging nak partodio ni akka beremon sa rumah tangga si biru tu tuari marso tu akka arin kedua biaka tikina song songoni manang hata sirohon nami dihamu seluruh na tulang nami mau lebih tu holak tangan mandok mau lihat hami tuhamu arong batikina rohami anom manu bahamu Ada kupasipasyo kami hite-hite sipasahatan nga mataliwatatu berenami boronami do lai iboto asasahat tutun na uli saha akadaring katutikya karna bangyoton baik danong mahasahata si kami
matur salud nang boro nami. Nuju-nuju mah pangomongan. Pang boro balate tahu ti monota. Jadi dihita ko na hasuhuton sesuai dengan pertikia. Jolo di jalo udah tama jolo tua di godang na bawa na sa ato bawa nila mata ke baru binun sa tarok si dohon tak. Di hubasas kapang hubasta. Aman pada kami nalo. Asalas rolat tadi bagas at ikyo di lo na matua. Binaumol tiyo binay tu panguhatan beda mang dihamis sa tiyo. Padumo tuwa sa atan. Beda mang. Angkat tamunya tutong-tunga. Iyo. Di sedia okeanan non sakalan dot akan ombar tusi. Dilayani dia manang nadi dia beda adong do diberi bak wereng di tendaan. Dilayani idahan piring. Apa kurang lagi piring di sana. Isuon na lang batu pahami sama turun ni si bang alo turun na nawi kamu dalam muna martangia ngaka rajani hula-hula nami. Odik sedia be nang pinatupan nami on. Saya makorhom na baran makorhom ator di. Saya yang giat mantuturi basu-basu amat kari bata tujulan narion. Saya yang giat jak tulaun na lumehe ulaun na ring kadebe. Guru hita marlas ni roha. Ujagar siano totong na lang pasang apon nami pasaton nami tuang pasang apon kamu rajani hula-hula nami. Asa bago matong na marhalto diluluk ni Robian. Oras mahamu jalu na hula-hula nami na mangaton kibas mahami nang bonan ni hasudar raja ni mang borong na pasahaton. Saya tunggulang ma akta binasuna mok jala hibas mahamu na mangaton kibas mahami nang patubaw. Sino ko di kami akta raja ni hula-hula. Matutu. Najalang hula-hula. Jadi Iman Julia Beki sadada lama satu dek ni hula-hula asa hubung koordinir jo akapara wasto. Jadi dalam tingkat di baik di moto mah anon lobi siap tingkat di baik. Jadi itu dia masa akan na memburu dikedan sa nami. Habung mana law potong. Oma lebih sih Baru itu paraman para bakat terus di dia paraman. wah unang kayo bersulang abe Masa. mula mo katulong. Jadi soalnya memang baru udah berju. Soalnya hamil roh udah muna marpau. Pasahaton dia kena mok dia studio dia kisahat. Berjangan kami mau orang baru aja kita debata. Asal dia maju jualan narion. Kita beri bata mari kami pasol. Kita baik burgu. Iyo maka pasar dia mau jualan narion. Sahak maka kita bersita. Soalnya belum saat tadi dia kita orang baru las marhamuna. Lunang kata dia tua kita terus paulang pangrahuna. So peribahasa tadi tulang baru, buat manggohi pasu-pasu dah sudah boleh baru. Berarti itu adalah masa. Modotupe terluwi di botok kudut lekku. Modotupe tonak mon pasatan di deke asranda medot itu. Di deke nama mon. Deke sahat. Deke siburulur. Asasi mana mata di bata di nasni rohana ni kangen nami to mata di bata. Tibuha boga itu buat laknak tu besikor tu bunga. Tubuh anak tubuh koru takas dongan mo namin sa rumah tu. Asa doon ulit pesongan ni Bekyon, bereh dohot to boru, asa dapat sa kata doktor ni Tuhan.
Asa atong kita ko mabasang kita kasi sinodi. Udah si butong-butong otik si turmi-torti. Pabro nang idaging muna mo saudara manang dibuhi. Si palomak ibulu si panapak ko dihudi. Bagot na matrakto dia gata di robeyan. Mok na maderek kudok baru kumangaton. Uhipas na makan tulang mo na makalian. Bagaimana? Betul tulang. Dalam. Jalan pulang tak. Kalau pemasuk-masukan perlu masaribeon anak doho parumen nami serta dibagas ini. Di sialan ya Tuhan tamahami mandok mau liatin marhide si banganun lara di juru nami abala di tikion. Pasu-pasuan ali Tuhan galut Tuhan akang nami asa margugo ni barhon tuak kanggulu nami si ganubari. Asiroham di nami ali Tuhan tung ulahonon nami lo ang nundong sipul mangan. Akau lo nami para dato di sinabotahon nami. Asiroham pergumul pergisuti nami. Lian hari pasar di kami galut bersede-sede. Atau murasi dulu sa pangalisan nami. Marhide Yesus Kristus Tuhan nami. Martanya kami Tuhan. Amin. pengusaha ta na mabuat hasil ni
Tulang buta kaul. Kadang ta. Tulang buta kaul. Idok nasida. Tulang buta kaul. Do nasida marlas ni roha di bagas sati kiau. Ulah. Jala. Asa tatangi aku mah. Nolodang don sumulaha. Ronong nasida di nalau membuat hasil teh. Tatangi aku nasida. Tulang rawa salibar. Sama dia be. Tulang rawa salibar. Tipon nasida. Kata nasida dondangi. Kiti siapa hudung mulai sini rumah. Tu songono pe. Nah di Batuban ni ben usaha ta di Batama manggoi pas-pasu nate. Boleh deh. Matutu nama to. Age. Baru sudah kali ya. Iyo. Dia Baru sudah baru sudah. Suri baru sudah. Jadi nak kinong. Baru sudah. Masa be nak kinong tulan sini. Nasi adalah semirohan o hita di bagai satu kio. Alani si sedatami yang rohani roh kamu ima dilas rohat tau di bagai sano. Dison rohani setong-tongan huriat tagi KPI jumulong ajo 2 tahun hatani tongamu banguda dukonian nong masih sidonom na don nong musi akadongan munong. Di sana mang adong dos nirohata. Molo melganyon nangso ibere kamu ngadi moto hamuno. Alam ni sian dos nirohata. Alani tangyang nami se di pergugoy Tuhan ma tangyang nami. Asa makoroh tunatinggan ima dos nirohat tahun pakyomu tuak katiki alaniaman molo petung songonian nong hasil ni mau pasat kamion sotung dia rohamu alani dos nirohani hita panguda do alani las marohamu mang majalo sabutima tuamang do. Jadi Mabuan silua nagal garuhami ito ima silua hatan ini bata. Molo silua pardaging ordo ito daharo bubuak kami. Hola silua partoki ordo nabo bubuak kami. Jitung songod dia peanongan pabuan nami di hatan ini bata ima di ede puji-pujiani las marohamuna majaloi. Jala ima gabi sulu-sulumuna dinalaho manguduti ari-ari nululu na dininguni Tuhan dinita sa inutna. Bahwa kami majo etenami tagdalas ni roha namin. Semoni majo roha tanabuh pasal kami sonari dan menyate mak. Mari suang dosa sude pardalanata molo somian betahe holong miroha ay holongi dosa sude pangaripuna ay patiki holanda lando ilang manuju tusi taha holong idongani digadutiki say tapada osiani parsalisia molo adong kurang lobi masih malusa say tapada welatelan lang hosom sian rohai marsi amin amin anjala marsi tukolan ma marsi anjuan ma kita sudah molo adong hurang lobi sotung di paingot-ingoto asa sesat matua ma jala sona patun hangoluan say taingot mai toy sama goan say pada omai jala burju mai kasudena tahe unang bemian nian gijang ni rohatai ayakai
do tawain anggaran ta tu na banguli baulala nang pola ahbide langsung mak nang pola jalak maju banguli atma berjuru oleh hati mak Dokon selamat berbahagia ma di tulang koordinat tulang sayang giat ma tulang na tulang keluarga muna gabi keluarga na berbahagia dohot keluarga Siti Ruon tanya ko kamu mahami akan naposoon asalam marbisu hami asalam tusadaro hanami jala gabi anakna hasea terlebih di jolon itu hatta nang petu akan tutuan nami jadi tulang do na tulang arong do sautik sohon na ganti nikah do sian hami na poso kira jadi las maruhamu majalo
berkami lo manang nasumutia baik-baik mo mula madok wala na maduguhor dohan anggo na punasanak sundelo hila nami Tuhan itabay di Batama gugu doho umur nagatan kita asaboy kita pature-turehon burian Tuhan imazo Tuhan akadon aku selalu mau lihat tuh. tu inatapungan ina kinang berkami dengan dirahmi ido no porlu dia tangyang munay ete munay macalon yan kena kotor dia kapasupasu tangyang syakam saya di tepi di Batangan akka pasarian natamani hito ahita do nama si tolong una kola dihata somone jadi yan ako nami ulit manarin gani cocok kilala jadi ang iyak ma itabay akka disniroha hita asaboy tarulahita akka ulaw na linggan imazo tuhamu akainam dongan ni inaktapungan nina tuhamu iyanak nami takuri pusonan gurang mo Bugeng tu idu happy samonong iyanak namyon boy dihutu somokan alay nang pasang ako asak kamu gugur muduk malam muda tam tanyang namin itu di Bata perjolo di pasat yang dekat setarang dia bis sama moto kamu pasang aku kami akan ada baru wah itu dari pati mau nih Iman, paroh kami may una kolam magdok baru dari dah magwar namin alaw ng mesari molo hasil na dan kami dihamun galo ay guru ni siya anak ni siya dah kaya orang molo jaka akan ang mereka marhamdian dan yang namin kelibatan Bangin tamunya tak ulang-ulang. Asa lasraka. Mula makir begiau, gurang lebih siap kamu sama berengok kemarin dia. Gurang lebih makirim gak bisa. Jadi pos merohang. Mula dos rohang. Dan ada orang selapuk udah. Wala tamang ulamiro na buyo ko namin. Ano nga man tuwa tapos busben ang buyo ulamiro. Warisan. Par musik namin may kami na partusi. Ahora
kami dison kami dengan nyoma sa arisan. Na yung pasahaton, arisnya julo-julo arisan. Jadi mang nasungod dia pe panggil namin nun. Ikot tubo sa pulo niya. Jadi sungod dia pa panggil namin. Bayas mang. Pukyan balap sa kapatusin. Nagirangi ba parmusik nagirangi.